Kua hua hou te rongo mō ngā whakahua tangata a Soldiers Road I ngā marama nei. Ai nai nei kei te rere ngā tuakana teina nā rāua nei taua pakihi ki New York ki te whakaatu I o rāua pukenga ki te nuipuku o reira. Engari mua atu I te rerenga atu I kōrero rāua ki te karare. Kia hure ake tātou, kia pere wihongi. Ko tahi te whakaahua, mano ngā kupu. We wanted to show a triple trail of Māoris today in a vintage style. Koinei ngā whakaahua e kōrero hia nei, ko te whāinga he tukurua I e nei momo. Why did we ever stop documenting us as Māori? Why did we ever stop taking photos or taking portraits of who we were as we evolved over the years? Ko te pakihi Māori tuatahi tēnei o tōna momo. Nō rāua tonu te pai tawhiti I whakamau. E ai ki ngā tatauranga he ua ake mā te wahine o tira te wahine Māori I raro iho I ngā tau toru tekau, te whai pakihi o tira te whai pakihi pēnei rawa te kaha. We're really hoping to be able to work with a few different avenues, hoping to get to the World Cup next year. Woo woo, it's in England. And we've also just introduced a new teammate to Soldiers Road. Her name is Marcel Tuhuia and she's our new post-production manager. So she's a really talented, another beautiful Māori wahine and that we've added to our team. So we're expanding. He whakawhanaketanga I hua mai I te pai o tira te rereke o arātau mahi hopu I a ngai Māori o te rautau rua tekau. We have done African Māori. Yeah, we've done so many blended cultures, especially in Australia. There's so many different blends of cultures with Māori. You can't say what a Māori person looks like now because the cultures spread so far and wide. Yeah, because we are so different, so broad. There really is no a set image of what a Māori looks like. We are all completely different. We're Māori at the end of the day. We don't want to like ruffle any feathers. Ka ti ināia nei he mea kawe o rāua mahi I a rāua ki te āporo nui. I'm just really excited to blend the urbanness that is New York and the that kind of iconic vintage. Yeah, with our vintage portraiture, with us as Māori portraying expressing ourselves as Māori and really clashing it with the backdrops of New York. Hei te rangi tonu nei rere atu ai te tokorua ki Amerika, hei tutuki I tērā whakakitenga o rāua. Pere wihongi, te karere.